ngiye kubabwira ibintu indwi bishobora gutuma umusore cyangwa inkumi atsinda kubaka. Ni ibintu indwi bishobora gutuma umukobwa cyangwa umuhungu batsinda kubaka, abahungu bagatinda kurongora, abakobwa nabo bagatinda kurongorwa. Ikintu cya mbere ni ubwibone cyangwa gusuzugura. Umukobwa afite ubwibone aratsinda kubaka, ndetse n'umusore afite ubwibone nawe aratinda kubaka. Agomba abona naka umenga ntibikwiranye, naka yazaga kumurondera akamwirukana akavuga atoya ntabwo wowe uri size yanjye, uwo akamwirukana. Ugasanga ni umukobwa amaze kuronderwa cyangwa kurambagizwa n'abasore barenze 10, ugasanga bose yagiye ababenga, yagiye abanka kubera badafite wenda bamwe amafaranga, abandi badateye nk'uko we aba bishaka. Ibyo ngibyo nabyo biterwa no kutamenya icyo Imana yagushyiriyeho no kutamenya kandi icyo ushaka mu buzima. Ubwibone rero ni bubi, ariho benshi byabananiye ko bubaka kubera ubwibone. Bamwe muri bo basaziye iwabo, basuzuguye abasore batandukanye, babenze abasore batandukanye. Uno munsi bariko bifuza nubwo babona umuyede cyangwa umutagisivero, bariko bifuza nubwo babona ikirema, ikimuga, ko babashaga kubana nacyo. Ariko mubo basuzuguye bari beza kandi bari ari abantu bikimazi, wenda kubera ubuzima bari barimwo byatumye babagayira uko bari bameze. Rero umukobwa asuzugurana, umukobwa afite akagaye, biragora kugira ngo yubake urugo, biragora kugira ngo yubake urugo rwiwe. Umusore nawe asuzugurana, nawe biragora kugira ngo yubake kubera ababona bose, ababona umenga ntibakwiriye, ababona bose abona umenga sibo. Ibyo bigatuma rero atinda kubaka kubera ko aba yumva atarahura n'uwo umutima we uwishimira. Kandi nashaka ugukura ku isoko, ntabwo uzaronka umuntu atekeye ibyo wifuza byose, azahaza ukwifuza kwawe 100%. Icya kabiri ni ingeso mbi. Ingeso mbi rero zishobora gutuma ari umukobwa ari umusore atinda kubaka. Ingeso z'ubusambanyi cyangwa zo kunywa urumogi cyangwa inzoga, kuboregwa, ibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutuma umusore cyangwa umwigeme atsinda kubaka. Kubera iki? Ubundi yari kubyutisha kubaka kugira ngo abashe kubona umubiri wawe, abone ubwambure bwawe, ariko wewe waba umweretse imbere yuko mubana. None ikindi kintu cyotuma yihutisha mariage cyaba icyahe. Nimba uri umukobwa ukundanye n'umuhungu cyangwa uri umuhungu ukamara kugwa mu busambanyi, menya ngo aho nyene mariage irabaye, nta yindi muzitega. Mariage yabaye, iyindi zatinda kubera ko mariage musa n'abayikoze. Ingeso mbi rero zirashobora gutuma umuntu atinda kubaka. Ari umukobwa bishobora gutuma abasore beza biyubashe batamwegera bitewe n'ingeso mbi afite. Ari umusore nawe bishobora gutuma abakobwa biyubashe badashobora kumwemera bitewe n'imico mibi n'ingeso mbi ziwiwe. Ibyo rero bigatuma atinda kubaka, kutabona ubufisi ingeso cyangwa imyifato ihwanye n'iyiwe. Ibyo birashobora gutuma utinda kubaka. Ukaba uri umukobwa uri umusore, irinda ibintu by'ingeso mbi, irinda ubusambanyi imbere yuko ukora mariage. Ikindi cya gatatu ni imitekerereze yugaye. Imitekerereze yugaye irashobora gutuma umuhungu cyangwa umukobwa atubaka, kumva ko ataragera, kumva ko ukiri umwana, kumva ugikeneye kurya isi, ugikeneye kwishima. Numara kujya mu rugo mara bazakubanira, ntabwo sohoka uko ubishaka, ntabwo uzisanzura nk'uko ubishaka. Ibyo rero bigatuma umwe atinda kubaka kubera ko aba yumva umengo agomba kurya sho, amaze yishime mu birori. Ibyo nabyo akabitindamo, bikazarangira byangije umubiri wiwe, bikazarangira byangije umubiri wiwe, abaye akaheze atarinjira mu rugo. Ibyo rero nabyo biratuma ari abasore arabigeme batsinda kubaka. Imitekerereze yugaye,
kumva ko ukeneye gukora mariage ari ukurose V8, kumva ko ukeneye gukora mariage ari ukurose hama, kumva ko ukeneye gukora mariage ari uko wubatse etage, ari uko wubatse inzu, kumva ko ukeneye gukora mariage ari uko ufite amamiliyoni kuri konte, kumva ko ukeneye gukora mariage ari uko ubonye umusitare, ari uko ubonye umuntu ameze ukuntu runaka, kumva ko ukeneye gukora mariage ari uko ubonye umuntu ateye ukuntu nyene runaka. Ivyo rero birashobora gutuma ari umusore ari umwigeme atsinda kubaka. Umusore kumva akeneye gukora mariage ari ukabonye ibi nibi birashobora kumubera inzitizi zo gutinda kubaka. Icyakane, ibirori vya buri munsi. Ibirori vya buri munsi vya buri kanya birashobora gutuma ari umusore ari umwigeme atinda kubaka. Uno munsi wagiye mu kirori, ejo hariya habaye ikirori nguwo yagiyeyo, hariya habaye ikindi kirori nguwo yagiyeyo. Ibyo birashobora gutuma atinda kubaka. Arabasore harabigeme bafata n'indege bagiye kurya show, bagafata amamiliyoni akarangirira mu rugendo, abandi bakajya mu mahoteli, abandi bareba uzimbye bajyanamwe abasheri babo bakavayo bariye 300,000 500,000. Ukazasanga umuhungu ariko yishimira akazi afite, akazageraho bumva botegura mariage akazi gahita gashira. Benshi rero inyuma yo kubana benshi birasambuka kubera ko batigeze baziganya bizababeshaho inyuma ya mariage yabo, bizigiye gusa akazi cyane ivyo bakora runaka, nyuma yaho bikaza kugirane bigaza gupfa. Ya umuntu rero ukunda ibirori biragoye kugira ngo yubake, biragoye kugira ngo agire mariage, biragoye pe, kubera ko abayumva yubatse ko bizamufata, bizamubuza kuguma yigendera mu birori vyiwiwe. Icyagatanu, kutagira intumbero mu buzima. Umusore cyangwa umwigeme atagira intumbero mu buzima aratinda kubaka. Abayumva mu yandi majyamo intego yiwe, mu gihe adafite intumbero yo kubaka biragoye kugira ngo yubake. Hari abo usanga bafite intumbero zo kwironkera amafaranga, zo kwironkera ivyubahiro, byo kwiyubakira izina, akaba yumva umenga akoze mariage yubakanye nawe wavumubuza kubaka izina, wavumubuza kwironderera amafaranga. Ivyo bigatuma rero atsinda kubaka kubera ko nta ntego afite yo kubana nawe. Wenda ashobora kuba yaraje kurambagiza mugabo adafite intego yo kubana nawe, ahubwo afite intego iyo kuryamana nawe, nyuma yaho mwezi yo kuryamana yigendere hama yikomereze. Ugasanga nta ntumbero afite yo kubana nawe, buri munsi muryamane, buri munsi musohokane, ugasanga nta ntego afite yo kubana nawe. Wa mukobwa we uriya nubona umusore ubu mu gusohokana kujyana hariya na hariya, mwenda mugenda musambana, urazi izo bintu birashobora gutuma atanakwizera nawe. Ukazasanga we wabaye wo gusohokana gusa, bikazarangira atanagutwaye, agasiga yangeje umubiri wawe, bikazarangira atwaye uwundi. Ibyo nabyo zama byabaye no ku basore. Ugasanga umukobwa wenda wamurondeye ariko bikarangira atabanye nawe kubera ko atanumbero. Ko bantu bose baza ku buzima bwawe bakubwira ngo I love you, ntabwo ariko bose bagukunda. Abantu bose baza bakubwira ngo tuzabana ururabo rwiza, ntabwo bose baba bazanywe nuko n'urukundo rwo mu mutima rwo kumva ko babana nawe. Oya, harabazanywa n'ivyifuzo, navyo mukwiriye kubimenya. Icya gatanu, kutagira intumbero, ni nacyo ndangije. Icya gatandatu n'ubunebwe, kudakora, kutaziganya, ubunebwe. Ugasanga n'umusore aryama amasaha yose, yirirwa ku madame, yirirwa ku makarata, yirirwa mu birori, yirirwa mu mafilime, yirirwa kuri WhatsApp, yirirwa kuri Facebook, yirirwa kuri YouTube. Kuri Facebook naho hadutse abasore n'abigeme b'abanyamitwe baza kubabeshera harya bababwira ngo barabakunda, sheri ndungikira 5, nagiye mu bihe mara sheri ukeneye ko za ugusura ndungikira 30,000 ya déplacement ndi mu ntari wayamurungikira, ugategereza kwaza ukabura. Benshi barariwe amafaranga muri ubwo buryo, murambona babipibiriye ku ma Facebook, narahuye nabo byabayeho. Rero bibagaho, niyo mpamvu udakwiriye gutakaza umwanya ku bintu bitagira ikimazi. Gira intumbero, reka ubunebwe, shaka ikintu ukore, nubwo kaba akazi
gasuzugurutse kagayise gashobora gupfinziriza amafaranga kora. Abasore benshi bakizigira ibyo mu miryango y'iwabo ibisigi bikabananira gukora kora. Wemere usuzugurwe uri kurakora, uw'Imana yateguye uzamubona mu gihe uzamaze kwegeranya ibikwiriye. Reka ubunebwe, akazi akari ko kose n'akazi, mu gihe atari akazi kanyuranye n'ijambo ry'Imana, ariko akazi kose ushobora gukora kakakwinziriza amafaranga, gakore uronke amafaranga. Reka ubunebwe kandi ziganya. Ayo ubonye ntabwo ari ay'ikirori, ntabwo ari ayo kwambara za mpuzu zizimbye, za nkweto zizimbye, ya mashineta azimbye, amasaha azimbye, amatelefone azimbye. Ayo uzabona mu kazi kawe ntabwo ari ayo guhonga abakobwa. Oya, gira kese, ziganya, bika amafaranga, ziganiriza umugambi wo muri kazoza, ziganiriza umugambi. Abantu rero w'ibinebwe nta kintu bageraho, biranabagora cyane gukora mariage, kubera mariage ni amafaranga, nta mafaranga nta mariage. Icya karindwi, amadini nayo ari mu bintu biriko bituma abasore cyangwa abigeme batinda kubaka. Ugasanga ntabonye umudivantiste nkuko nanjye ndi umudiva, ntabwo nagenda kubana nawe. Ntabonye umupentekoste nkanje ntitwabana, ntabonye umumetodiste nkanje ntitwabana, ntabonye umuseshepe nkanje ntitwabana, ntabonye umuotantike nkanje ntitwabana, ntabonye usengera muri no dini ryacu ntitwabana. Ugasanga rero umukobwa yasaziye iwabo kubera ko agitegereje uwo mu idini ry'iwabo. Rero ugasanga urubavu rwawe wenda birashoboka ko Imana yarusize muri indi dini. Rero ibintu by'amadini biri mu bintu byugaye abakobwa bacu, byugara abasore bacu, ibabuza kubaka. Sinabana no mu mizirima, sinabana n'umukatolike, umukatolike nawe sinabana n'umukizwa. Ugasanga rero amakode yuzuye mu mitwe amadini yarabugaye. Utarongoye wo muri rirya shengero ry'iwacu nyene ntituzagushyigikira, utarongoye wo muri no shengero ryacu kuri mariage yawe ntabwo tuzaza. Ivyo rero bigatuma abakobwa batsinda kubaka kubera ayo makode, bigatuma n'abasore nabo batsinda kubaka kubera ayo makode. Ibi bintu rero indwi urakwiriye kubisenya mu bitekerezo vyawe, ukagira ikintu ukoze, ukagira ikintu wihanuye biciye muri bino bintu indwi meje ukubwira. Gira ikintu wihanuyemo, urabe ikintu wakora woshyira mu ngiro uhereye kano kanya, kugira ngo utegure ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Kubaka urugo ni kimwe mu bintu Imana yagushiriyeho, ni kimwe mu bintu Imana yasizeho by'umugambi wo kwagura ubwami bwayo. Rero ubwami bw'Imana ushobora kwaguka hatabayeho mariage, kuvyarana. Nibikubera ubwami bw'Imana samazu, samamodoka, ni twebwe ukorera abantu bagwira bari muri Kristo Yesu, bari mu Mana, ni kubwami bw'Imana bugwira. Mwarahezagiwe cyane.